nina bakagawu bazawuluma bazawuliphimisa bakhumbula amagawu bebesi ngiyababingelela bezulu eliphezulu nina benkomo yakhala emthonjaneni nizo zonke zayizi ukulila nina bakaXebe ngimbono kwehla kweyikaMancengeza ukuthi kweyikaPhungashe wanyamalala enhla nasezansi ngiyababingelela bezulu eliphezulu babingelelwa ngumntungwa ukholo ngoKhumalo kwikholo Khumalo TV kuYouTube ngethemba bonke abesilo basaphila cha thina sisaphila emantungweni ngikwasibiya ke namhlanje ngikwamanyelela ngikwampangalala ngizothi caphu nje kancane ngomlando ngeqhawe ke la kwaSibiya uSotobe kaMpangalala yinsizwa ke lena eyabuthelwa ke ebuthweni ke intontela ibuthwa ke umJohane kaNdaba nina beqhawe yaqala ke kuvelela ke ngesikhathi ke ilembe ke ihlanganisa ke izizwe ukuba zibe isizwe esisodwa ke singuZulu yahlabana kakhulu ke kwaGqokli okuyimpi ke yabe ke iphakathi ke kukaNdwandwe noZulu uZulu ngaphansi ke kwesilo ke uShaka uNdwandwe ngaphansi kwenkosi ke uZwide yalugoba ke uphondo ke inkosi ke uZwide ke kulempi nina beqhawe ubuye kakhumbuleke futhi ke uSotobe ke ngenkathi ke ejutshwa ke ilembe kuba ke ayohlasela ke inkosi ke uNtunja yabakaNgcobo ngakantunjambili nina beqhawe impika kaSotobe yawudla ke umhlanganiso ke kulempi uSotobe kuthiwa ke wayenekhono elalingandele bani ikhono lekwazi ke kubala ke inkomo kuthiwa wayevele ke awubuke umhlambi ke weinkomo bese ke khipha ke isibalo sawo kuthiwa ke isilo ke uShaka saqala singakukholwa kwakushiwo ke uSotobe saye sagcina ke sesikhiphe ke umyalelo ke wawuthi ke umhlambi mawuhlukaniswe amaqoqwana ke ngamaqoqwana nina beqhawe inkomo mayihlukaniswa amaqoqwana kwakuthi noma seyihlukanisiwe kodwa ke isibalo kuphume sona kanye sasikade sishiwo uSotobe ke ngaphambilini ngakho ke uSotobe wayebaluleke kakhulu ke embusweni ke kaZulu ngenxa yekhono lakhe lokwazi ke kubala ke inkomo nina beqhawe nina bembube uyakhumbuleka futhi ke uSotobe ngaso futhi isikhathi sokubusa ke kwelembe ngenkathi ke ejutshwe ke ilona ke ilembe kuba ke hole ithimba elaliyophikelela ke kwelaMangisi liyokwakha ke ubuhlobo phakathi kwaMangisi kanye ke noZulu nina beqhawe kwakungonhlaba ka1828 ngenkathi ke uSotobe ke ephuma ke kwaZulu ke elibhekise khona elisingise khona lena kwelaMangisi kodwa ke wagcina ke yena nethimba lakhe bengasafikanga nina beqhawe kulolu hambo ke babekanye ke noJS King wayethembise ke phambi kwelembe wathi noma kanjani wayeyofika nabo ke oSotobe kumJoji inkosi ke yaMangisi uKing George wesine kodwa ke uJS King lona wagcina ke engasakwenzanga lokho kushuthi wadlala ke ngelembe wadlala ke ngoZulu nina beqhawe wagcina ke ephelele lapho sekusegqebeha khona namhlanje wangabe ke safika nabo kwelaMangisi njengokwethembisa kwakhe ke phambi kwesilo ke uShaka nina bembube uJS King ke lona ke wayengomunye waMangisi ke ayefike ke kwaZulu ngo1824 lawo Mangisi ke idlanzana ke laMangisi elagcina ke lisikelwe ke indawo yokwakha lisikelwa ke isona ke isilo ke uShaka ngo1824 kulawo Mangisi kwakukhona yena ke uJS King no FG Farewell kanye ke ngizobala nje abathathu nina bembube kanye ke no Henry Finn Senior owazala ke uHenry Finn Junior uHenry Finn Junior waba uhlupho kakhulu ke ngesikhathi sokubusa ke kwesilo ke ucetshwayo kaMpande nina bembube nina beqhawe ayemaningana ke kodwa kwakuyidlanzana ke laMangisi kwakungebona labo bobathathu babe khona ke nabanye nina bembube uJS King lona wagcina ke engasafikanga nabo ke oSotobe wagcina ke ejike nabo lena ke lapho sekuseqebeha khona ke namhlanje nina bembube ibongo ke zikaSotobe ke ziyalithinta ke uhambo lwakhe nina beqhawe uma zithi ke undaba zingaphesheya kolwandle undaba zikumJoji kubelungu nina beqhawe zibeke iqhubeke zithi indaba kaMking benofebana nina bembube uMking lona kushiwo yena ke uJS King ufebana lona ke kushiwo ke uFG Farewell nina bembube nina beqhawe bathi ke uma bebuya ke oSotobe ke kwaZulu bebuya ke
bebuya lena ke eGqeberha bafica ilembe ke selikhotheme nabeqhawe ngomandulo ka1828. USotobe ke wathi mayifika ke kwaZulu wakha ke umuzi wakhe wasekuNtwayizeni, awuqamba ngokuthi ke kusekuNtwayizeni. Wawuqamba ke lelo gama ngoba ke ngenkathi ke ngena ke emkhunjini ke eThekwini ephikelele lena ke kwelaMangisi wayengazi ukuthi kwakuyiwaphi, wayentwayiza nje. Wagcina futhi ke engasafikanga kwelaMangisi, wagcina ke ephelele eGqeberha nina bembube. USotobe ke ngesikhathi ke sokubusa ke kwesilo ke uDingana waqhubeka ngokuthwalwa ke ngeqoma ke ubukhosi ke bakwaZulu baqhubeka ke bomthwele ke ngeqoma. Isilo ke uDingani ke samkhuphula samenza ke enye yezikhulu zaso ke ezinkulu ke esigodlweni ke eMgungundlovu. Wayesehlala ke nakhona impela ke esigodlweni saseMgungundlovu nasemakhosini. Sabuye samkhuphula futhi samenza ke induna ke kaHlomendlini nina beqhawe ibutho ke uHlomendlini. USotobe ke wedlula ke emhlabeni ngaso ke isikhathi ke sokubusa ke kwesilo ke uDingane indudumo yaseMgungundlovu. Washiya ke indlalifa yakhe ke uNobiya ke waba ngesinye ke sezikhulu ke zesilo ke uCetshwayo kaMpande. Wasala ke enkundleni mhla umntwana ke uyibhebhu ehlasela ke Ondini mhla ka21 Ntulikazi 1883 nina bembube. uNobiya ke wazala ke umuntu waphansi ke waganwa ke umntwana uNtonjana kaMpande nina bembube. Ake ngimeke lapho nina beqhawe. Omunye ke umuntu wawunothisa kakhulu umlando wakwaSibiya, indlovukazi ke uMthaniya eyagana ke inkosi uJama, yazala ke inkosi ke usenza ngakhona kaJama. Indlovukazi uMthaniya ke ingugogo weLembe, ingugogo wendudumo yaseMgungundlovu, ingugogo kaMsimude owavela ngesiluba phakathi kwamaNgisi namaqadase. USomnandi kaNdaba woza ngangumlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Umdayisabela kweliphesheya, uzalukazi osala emanxiweni, amaxhegu ayokusala emzileni. Ngiyabonga nina besilo, nina bembube niphile.